Biri içingizden okuyunuz deptir. Anan içimden okusam yok kanç jariye ayıp verem sana. Sen kızıksın da bir tuğanı. Jariye okusam sen hiç kim tanımaydı. Ayta ödeyin. Koydun cumurtkaсын jese bolovu. Jep algan bolsa bilbestен emne kılış gerek deydi. Makruh. Makruh. Jep alsanız aç bolsun da aytarız ne deyiz başka? Aç bolsun makruh. Men ayalımdı ayabay kızganıp, anan özüm aşıkçayla kızganıp koyup atam bu dep oylanıp kalam, kanday kılış gerek deydi. Emi ayalınız köçöge jılaŋaç çıgarı verseniz kızgansanız bir jön. Anan joluk menen jürse, üyde otursa, şariat boyunca jürse, aşça kızganıçtın keregi jok. Anan çımın konsa dele çımın iş kılıp ketdi, çımın söge versin. Meçitlerden kulplanıp turuşuna köz karaşınız kanday deydi. Hazır köp jakşı. Uğurlar köböydü da. Uğurlar köböydü. Tünde kultap koygan jakşı. Al emes, Peygamberimiz meçitinde tünde bir mal kultaşat. Ne? Juu tazalap alış üçün. Adamlar meçit hurmatını bilbey kaldı. Ana sizlerdeki söz kultaş gerek. Sizlerde köp kımbat nerseler var. Oca kımbat ona. Büyükteken inşallah. Bırak bu meçitte vakıf. Eştek alıp ketilbeş gerek. Hı? Meçitte kultagan, ilgeri kultaş demez, bırak bunu janagı maslahat amma degen söz var da, jalpı maslahat degen. Oşo sebepten kultap, misal üçün aslında meçitke but kiyin çeçpeyle giriş ilgeri. Bırak bizim salgan gilemlerimiz kımbat bolgan üçün, yok patinkeni çeçip giriniz dep aytıp atabız da. Oşon üçün. İbn Abidin aytat, padişalarga telehiranitel bolboyt ilgeri. Hazreti Ömer uktay berçi. Daraktın tügünde, tıttın tügünde ele. Bирок азыр керек дейт. Анткени заманга жараша ушундай болуш керек деген маани. Ошон үчүн култанып турган өз убагында жакшы. Мечитибиздин сопу саксакал тили келбегендиктен азанды ката айтат, азанды жакшы айткан балдар бар, бирок 5 убак азан айтканга шарты туура келбей атат дейт. Эмне кылайлы эми? Азанчы жибериш керек аяка. Azandı aytkanda egerde şirk bolup kala turgan azan aytsa аны torop işten alış gerek. Misal üçün Allahu Akbar degende a dep sozup aytsa, al dep aytsa anda bu şirk bolat. Akbar degende akbar dep ayta turgan bolsa şirk bolat. İmandan şirk bolat. Antkeni akbar degeni Allah bardığından çoğun mu, uluk bu degen suro. Al şirk suro. Oşon üçün oşentip kata aytkanda yürötüş gerek. Anan bol böyle şirk ayta berse andan toktotуш gerek. Sen eşiş beraber azan aytpa deş gerek. Gusuldun tayammumı kanday alınat deyt, okşoş. Taharattıki menen gusuldun tayammumı bir deyt. Üylönü toylarda kameraga tartıp iştesen bolo, buna bir tartıp atat kameraga. Bирок toylarda janagıday egerde erkekler özünçe olsa, erkek tatatkan jakşı. Bирок ayaldar tartıp gösterken jakşı emes. Antkeni ayaldar tasattur da, erkekler tasattur emes. Bирок ошондо дагы бийлеп аткан эмес, жөнү кирген конокторду, тойлордо вааз иршат маселе болгон ошолор тарса анда бир жөн. Namaz boyunca namazlar sorular var ki, men bulardын бардыгын бияка мести мечиттерге калтырам. Сабак усталдарга анткени Biz үйдө келинчегим экөөбүз талим өтөбүз, өзүбүз жаткан бөлмөдө, апам неберелери менен башка бөлмөдө келинчегим экөөбүз эле өтүп койсок боло берет. Махабатыңар көбөйөт, жакшы болот. Бильярд ачып иштесе боло, жанандан тапкан акча кандай болуп калат? Негизи бильярдтын өзү арам эмес, макруh эмес. Бирок кумар акча сайып ойносо арам болот, намаздан калтырса арам болот. Anan lagуу сөздөр көп болсо макруh болуп арамга чейин барып калат. Эгерде тартиппен ойносо зыян. Анткени бильярд оюнда мындай бир тумар, мындай бир акыл иштетилет, адам чеберчилик иштетилет да. Картадай болуп көрбөйсүн, тактыңдан көрүп, бактыңдан көрүп, анда макруh болуп калат. Бул андай эмес. Бул деген сен чеберчилигиңе ушинтип туштап мээлейсиң деген сөз да. Ошон үчүн ал аслында дурус. Мусулман адам кепка кийсе болобу же баш болбосо кепка алып сатсачы дейт. Кепка кадимки эле баш кийим. Эч кандай зыяны тийбейт. Болгон кепкадагы жазууларда маселе бар. Мисалы үчүн туура эмес жазуулар болуп калышы мүмкүн, туура эмес белгилер болуп калышы мүмкүн. Ошого маани бериш керек. Калпактын эле бөлөкчөсү кепка ушу. Астырагын чоюп келип мындай кылып койсо кепка болуп калды, нарага карап почтосун калпак болуп калды деген сөз.